bishar jongka lariti jongki naga kajing long try but kajing di yathi ya ka kendo ko siap but gimar jongka kendo kin try kam po ka stit kanagalan lemda kinum try kam po stit nagalan kemudian anjong parlimen lemda ka legislative assembly unless the legislative assembly nagalan by a resolution ka pass the resolution ke omba siap bang Terus kinum terikam haki jala kibaka artikel lai spaknya kuai ka terikam di ladap hiplek ni kani kelai spaknya kuai ru ka temuhi syakata ka jo but namar ba kadon ya ka similar objective di kandon ka jing lani ka konflik haka badi buat ka implementation anda ki kapor kadang don ini kom ka parti banyan nang yo ban pinsai kini paro de nak takadaw was ong bakan baha bakan do debate bat kita ki lawyers mo ki no saya hago de baka article 371 baka taka 6 schedule ka bakila pensuto baklai ba ban la sotona bakila don ki